ki khubor ka bate si TV rakhe ka Frank Yamaha khatn reus nam ya ka jing shakri ka jongka baden ais ngo bhasha baro kinong thi thuk thuk ringkat ka kabuk ser ban long kinong job ya santali gi laptop kani ka offer kan kot ha ka live hoteri unai lur 8000 ar pusau Kajing seng yalap kaba khat khandai jong ka sinjuk kirangba Joai Diocese kaba long ha Namdong Parish kalakut hapadeng kajing shongkun ha kasingi ublay. Lawani shimenta da gispa ngut ki rangba nagi khat pratali ki parish jong ka jelaniam Joai. Kani kajing seng kala sedang ha ka khat sauterik unai lur hapo kajing yalam u General Secretary Uma Francis Lathong bat u President Uma Henry Manar. Lapan hari kelama da ukongsan Uma Michael Lengdo na Umulong Parish, ha kajing don lang u Parish Priest, u Father Dominic Kempat, u Father Simeon Sungo, harengkat kajing don lang girangba na Kelengki Parish. Hadian kajing pli ya ka program, ladon kajing lejngo ya ki yeng Kristan hapo kajing yalam, jongki nong yalam kaseng samla rangba jongki Parish beper. Hadian kajing kerku lapan hapno ya ka lama jong kaseng da ukongsan, Uma shan bor shulai bat lapan benai ke jing seng yalap ba arpo kapan salong haga parish nongba house nem ubanwan. Amin regen gaji bangun gaji bersih, kam dari sini buram, berurang bang pada gaya ses doai juri, ilawan hande bahasa kia mega dunia lap jongki, nipan mega dero prai juri desukor juri, obega sinsyar kadar ni, agak melong gobay jong mesle bakor. Wake day junom la junom. Amen. Kentang yang ada curang bekerja yang ni, bahagian spon jomli, koker doi yang ni, nambah intem dari kemen simet pansaki yang diulai apeleng di para beriu. Nipan yang ni dau kris uturai jomli, uturai odon rengkat bati. Ulale bagi sendran cobu Syah Isnom Saudong Kekaisaria Filipi Barhalenti Ulakeli la sendran Kibriu Kiong Ngalong Uwe Tegila Cibago Yohanes Baptis Kiwe Kiong O Elijah
sakiwe pat ki ong uwe naki nang ithorupa teu nakle ki pipa pi ong ngalong uwe u Petrus ulat jubagyo melong u Chris teu Jisu ulamana teng yaki ban om yathu hanuru chepang jongu nangta ulas dang banika yaki ba upur breu udai ban sya sitom shibul ban syakentai yaki temen kisan ilengda rangba ba kisat ain ba ban sya sedia ba haden laisi ban mipa